Yeah. Vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibasi ungangithola emcimbini sonke isikhathi ogula ngeke mbone eteyile esikhathi bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ungabhayisa uyishuta amaphisi ungafela amahalo okunye kuyafihla wonke umuntu kakhanya emsebenzini elizweni ngezitha singangena emanzini usebenza nzima uzamelene nibekuzondele imali oyakhe ngakini thabise imulile bazalini umdali ngowethu noma lanini inakasonto usipane eplazini uphila kamnandi uhlale ekhasini thola lokubhola lokufaka esadini uhlukana lokuhlala uzivalile eyadini 24 hours abanye tshona eklabhini engcono karafa sike rabhini wawuthule sebemona sulisinga phambili mbona ngilankinga ngikule ngisile ngitshintsha khona bhewobuya ngengqondo zongilinga vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibasi ungangithola emcimbini sonke isikhathi ogula ngeke mbone eteyile esikhathi bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ungabhayisa uyishuta amaphisi ungafela amahalo okunye kuyafihla okunye kuyafihla okunye kuyafihla yeah okunye kuyafihla okunye kuyafihla shit yeah yes shit FMS siyafana omunye umona phansi uthanda kalukwelunya funa uxabana khosa ngavuka okunye endlebeni boys funa ukuza sokuthi angikathathi ngisafuna ukukholisa unato kudako sethu kuyakhohlisa kuso umsindi ikhanda lakuselichisa amagwale bale isigebe ngasebonisa ngisuka eKapa ngela kubusa ngitshone egangeni inkomo ngisilusu ngamangala wena uthi lokho kuyathusa ngizange ngakwenza kwaze kwakusa khula mina ngizange ngathanda umsindi emuntu angicabanga ngokubopha ufini umuntu ekujabeleni umthula ukhaninda sikho kwethu lesingasibona kumlili vuke kuseni ngiqonda esibani ngakhola ungasitshela uzangithola esibasi ungangithola emcimbini sonke isikhathi ogula ngeke mbone eteyile esikhathi bonoma mpintshi izinto zatshintsha kuvuke imali ndoda ihamba itshintsha imali ungabhayisa uyishuta amaphisi ungafela amahalo okunye kuyafihla